bakirizibwa ekyapa ky'omunyoro Herbert Kimera Rwakiswazi. Twakanga hali ekyo twasanga haliwo n'ekyapa ekindi bakyesere Kenjepo Enterprises Company. Twasanga hali ekyapa ekindi bakukyeta Kabango Farmers. Twasanga haliwo n'ekyapa ekindi bakukyeta Dr. Nyabwana. Niwona mbali nkubaliza itaka eyo niho nyazalirwe kandi niho nkulire kandi ni musajja mukuru hakwa nikuraninga kufuna abayijukuru yonka yonka umuntu anyazalirwa itaka eyo. Baito habwire buno esaha zenu turahabunkenge turahabutengenene. Kike kinkusaba waitu minister ne cyamalia consulate minister ekinja kusaba nyowe nko omuntu ajwekere ebicweke byo nambali nkuruga ebicweke byo biri bicweka ebikuhika 18 ebikwasirwa abantu abo LCs 18 ahali Kabango ikoba 1 ikoba 2 kya Kasolo Kajoga Bweya Buhumuliro Karo Karungi ebyo byapa byona na cyabataka ebyo byaro byona bira affected iki kusaba mwaisho gaho kiri kintu kimwe kusaba waitu minister utengenene buturumu otuyambe naitwe otutekeho umukono gwawe niko mu byapa biraba nibisazibwamo lero naitwe batandikira byayitebyo babisazemo naitwe tunywa twize tuyikomunda ekyo kiri kimwe cya kabiri kusaba waitu minister mu bintu bino habiragiro byawe n'amateka ga Uganda mu bine bintu tekamo n'enkomo abantu bona barasanga basayiningira habyapa bino hayiguriye abantu bari mataka gabo bateko mu nkomo tutekane bagendo mu nkomo so ekyo kusemba engere batwayiro bwire butayito waitu RDC waitu hano kusigikire bintu byona ebyo tukoreire mu bwire butayito bule hano ukusaba za desire inkahinduragaho twine ekizibu ekyabageiga abatereme byapa bita ababwire reka manzira abameshoninga Kristo banzo wabamanya twine Ampire Baraka akavaringire Nyayirongo na Rwenkobe twageraho Dr. Ndorwa agenzere yarumbe cyaro cya Karungi sub village abone yo Nyayirongo gureka chairman ko kature sub villages akwanye no il propose the sub county twagera Ignatius Besisira ogo mu government na amanywa nico mugenzi wanje warwo yagira ngo neko muzibemo tujya twaza mu cyaro ecyakabegaramire etizoro so sub village na yeri anda Nyayirongo atika kubagenga abubwire baza za desire inkahinduragaho twine ekizibu ekyabageiga abatereme byapa bita ababwire reka manzira abameshoninga Kristo banzo wabamanya twine Ampire Baraka akavaringire Nyayirongo na Rwenkobe twageraho Dr. Ndorwa agenzere yarumbe cyaro cya Karungi sub village abone yo Nyayirongo gureka chairman ko kature sub villages akwanye no il propose the sub county twagera Ignatius Besisira ogo mu government na amanywa nico mugenzi wanje warwo yagira ngo neko muzibemo tujya twaza mu cyaro ecyakabegaramire etizoro so sub village na yeri anda Nyayirongo atika kubagenga abubwire baza atika kaseta eyakunu eyitweta na yeri mebyapa bino elime cyapa ekya Aida Bandonda na Matayo Butere yabamwe ekyapa ekya tulinawe Benson na Mbabazi Sala yabamwe ekyapa ekya tumwebaze Gideon na Korutaro Amosi asi Musime yabamwe ekyapa ekya Kasilivu Chamanywa Atoki nacho cyabamu so minister nyewe ekinkusaba eko twena tugambe byapa bisazibwe dote cyapa ebyapa bino ebimbalize byona okusanga halimu nka Benson ali mu Nyayirongo bwo muhika okamugambe cyapa kandi kawatalibaniza abantu nakugamwe tikateze ko cyapa no murahandika no murakora mutamuje basayiningire yo tikateze ko cyapa ati wesanga mwabateze byapa bonka tibali bakaha bomu bakakuza just amazi amabarago
2 ngu Minister obutwagenze na RDC twagenda na Munyoro Gideon natoleka ekibanja kye nambere kiri nayoreke cyapa kye nambere kiri yatwara hantu Minister obubizire kupima ahantu aho basanga tarone cyapa basanga hali echapa kandi hali hantu handi which means mukabone batera ebyapa batamanye na nambere nitaka likozireki riri ona leo Minister we bale kwijja kusaba bintu bino bisazibwe mu bitalebere mu kota bokuba kota talibaniza abantu ba Ruhanga ebigambe ebyo mukama ikale naye abataka abamo Ogonye William Wilberforce Kamin William Tuijayoni Kananura Fred Kainamura Fred ogo no mutinji wa Charshesha twagira William Kamanini Karuhanga twagira Rurejeya andi Bashir andi Bushiba Oliver gono mchara so ebyape bikumi na bisha tebyamishini ngo madam womane mpe wito wachikubi ebe byapa byona bitoreza bunkenke kandi koku RDC yagambire nti abantu bingi naboro abo twabatire mu koti konga almost tutangire myaka iri kwikanka 10 tutakahuriraga ekikurugayo kandi kiri twamanya ngo government egiyo ine state zikufabusha akuba abantu kutera byapa bine mission yo kutuga compensation mu government twanchabe kintu kimwe ndo twakubwina hate twija kwijanje bisango otutambira indwara eri kuraza tutariyamire ebyape byo kushaba ndi kumwe ntyange ebyape bibabishazemo barika kuturaza tutabyamire so obutashira bwire ekabwoya yes white RDC nyina kantu kone ora kugamba kandi kare very urgent ningira nti aba bantu aba bebyapa Gideon joka mushwaza abantu bana bashemerwa abantu bakututere byapa aba bine target yoko na ube government kandi batoreze tutabyami ninza kushaba nti information eje kwa president ebyapa babishazemo niko kushaba kwita twanga bampera umushamwe nabija abalize byapa byabayire enyuma egyo rutaro twagirwana na nyonka ba mu office ya RDC baitu recently mu program ya systematic land demarcation tukazori ebyapa so he's not talking of it so we need to represent that one so nawe minister agitwaleho twine byapa byasangirweho Kienjojo village eri mu ibara lya Nkuranga Ezekiel 300 acres then tuinayo ebyapa erimu Bitagata it is in Hohwa village around 200 acres so tukumanya erimu ibara ki baitu abataka abo tibakafunire private surveyor kuleta mu ground kuija kuya coordinates kugamba ngo bagitwale mu zonal level wekitinisa RDC nka mu office wawe murundi 3 wokubanza nkasanga diso I presented my written document mu office. Then second time kasanga deputy disho I presented also. So ebintu byange it is all in your office. But more details coming from the zone. Abokuba minutes and whatever. When I got that one of Nkuranga Ezekiel, the application was on 2010. Then the minute was approved in Hoima district. It was 2012. So by then it is still in the DD plan. Ejwe tukagenda Nyatebo caveat. Tukakoro omulimo nabataka. So nyonkusaba honorable minister. Omusaijogo Nkuranga Ezekiel atutabalinize. Muno. Kando mukuru RDC. Naro enyuma tukabaona kano ndi mu ofisi yawe. Habwe iswemu yo musaijogo nyomba ninsava. Mbaye ninsava. Baitu mutuyambeho abatakasazi tibakunywa otwizi tibakubyama tibakoraki gonza mukurora ndi hano nkubaza abandi bali inyuma oko balira obukwa muno kandi sazi enyuma oko banenda akiri bayimuka orutaro so point yawe ni noted honorable abantu abajahabona habitaka harwa chinde citeretsera tindwara tifombe zindi kwihayitaka itaka itwe twine cyapa ekiri mu gihe siguza n'omusheja we Kaliste nabasa n'omwana wabo turiyo mu rumahiro ibiri kiruga
omukyalo kya Bwera kikwata omukyalo kya Nyamengo ngwano omuntu ogutegerezaho munonga konkare meiriho ije kumwatsindikira basaveya twagezaho kugira ngo tuteze itaka rye twashanga ecyapa cyo abasaveya bati bagarakayo ntabwo icyo aho kugira ngo mutiyambe mutarafukirize n'icyo itaka tugoborera mu mbyapa mutiyambe itaka umuntu ogwarije abo umuntu ogo tukamurebaga tugenzere munonga tabere munonga bamwetere tukamureba hata tuyabungenga mwene minister tiyambe otuzari point yono niyo point bandike ku briefing ya minister dekosa district councilor Changwali. Changwali tuna issues zesatu. Issue ya OPM Buchinda issue. Buchinda tumazire myaka n'ebisibo. President akaragira tugenda mu mataka gaitu. Yagamba batusasule. Abantu bingire babakwate. Honorable Minister, abantu bingire hati nibo bagarukire kandi kukwata itaka lyaitu nibalipangisa nibagabira bebembeza abandi bagenda haside yabo and most of the leaders babahinduki and really Buchinda bakajibinga president akaragira baitu all in vain. Kono Mr. Nsaba ekintu kya Bukinda this time round tukimale leka tutwala abantu mu mataka gabo Brody day ogwa kwenda kweita ayeyite baitu batwali ekyakabiri obakanda binga Bukinda bakosa divide and rule bagamba ina abanyoro bakatikala muli bakansangwaho abandi mbabo mutu amani tubinga abaruru n'abakiga n'abakonjo tubafunye tubatwale Bukinda musigaraho honorable they have been there but recently basange nabo batayire ebyapa very soon bakubabinga kandi babadupire ngo batuliyemo urukwe niko batubinge hati nabo againi kibahire handa nyamba ni Nsaba n'ekyapa ekyo kirugeho Honorable Minister kiri mabaraga OPM kiri mabaraga ba individuals abana babo nkabafati Charles nkamugenyi n'abandi yana cyo kumaria Honorable Minister Changwali have a very big issue habwa amafuta pipeline karabaho buli muntu wena katere byapa Changwali na yenda agobole mu compensation Uganda Land Fund. President yaragira ebyapa bibatera pipeline babiheho bakabihonga myezi kena nuko sinoka erabyeho pipeline nambere kuraba bayongera babigaraho half of Changwali tibafune byapa bya government habwo kuba abafere ebyapa bakabyaho mu myezi 5 government ekole chapa cha pipeline bayongera babiri statinga biroho mbaye ni Nsaba ebyapa ebyo byona babisazemu hataloho no kwekaguzaho nibale muntu Buhimba East Cell, Buhimba East Ward, Buhimba Town Council. Naito tuina kwetongo itakuwa itu. Tuli bantu abali more than 60 abali affected. Abantu abo itwena tulomukyapa kiriki omuntu womu. Omuntu oko bakumweta Zakanya JB. Tuserulirize omuntu ogwo tuina details zaye tumayire halasangwa. Tukagwiza abagurusi bona abagurusi baitu tuina abagurusi bakuru. Tuinaho Mugurusoni akugamba akazarwa akasangwa takarora gakyapeki. Tuinaho Mugurusoni hali. Mugurusitwa. Nawe nikiyokimu. Tulengero tugenzere masindi finding out but all in vain. Tuwagenda district batusindika district land board kuseruliriza file namba y'omuntu ogwo bakyaba abayiroho mukababwireki. Unfortunately file tukagitoza baitu yabura. Batuhereza plot number twasoboire kuzoreka ba plot number 22 block 18 ebyo nibyo twahire masindi. So Honorable Minister tusabo tuyambo mlekyo kiri within Buhimba Town Council. Thank you. Amabara gange Sigairendi Asimwe Monica ndi mwikazi wa Buhimba Town Council Mabale East. Sasuire abantu bane batwaleke bane bakora ne batoleze ku muhanda gundi abukwara amataka gakozwe gavumenti
bakubonabona hano mbayini aradisa babalizoga myaka hati nyinabo esatu ejwire tandikire kubaziika iwaro okwati balina okuziikwa kandi iwaro lino eitaka lifunda kana libalitahiri ekyakabiri ekibanja wayizire musajja mukuru watuletera alipote yasalizemu ebyapa bibiri ekya musajja mukuru na Mukabara mukisa saizi kino ekya Silaka ekya Mukabara kityaroho kandi katwala esomero ekerezia na abantu bona bakala bona bagende ekyapa ekikyaro mukikutalibaniza gweri abantu tibafunire ekya kasatu mu wodi ya Bulimya wodi ebyaro bya Kichunda hazokeremu ebyapa nka mukaaga bakama babyo titubamanyire tugenzere Masindi tibakutole kyamabara ng'ebintu ebyo hansonga egyo minisita ninsaba koboyina obusobozi ohandikire zone office nti abantu twena bakwetombo itabyapo tulagenda batuwoleke bakama bebyapa ebyo abokuba bakubitusereka takenga oba byabakoto bakwingana titumanyire kyoko tulagenda tumanya amabara gaabo niko tubatolereze okulungi ekya kasatu kusembayo eitaka erya Aloizio hanu kuga Buyimba Kaberia Mukabara eitaka eryo gavumenti ekalisasura naradisa akatwala bakinga n'emitano musana tuku gavumenti ekalisasura abantu ekyapa ekyo kiri mu mikono ya gavumenti tukusaba tugambire procedure za gavumenti zitwarabamu buli omu akafuna sabulizi akaba n'ekyapa kye kandi ekyapa ekiri kya gavumenti procedure tukuzikenga tukarabana buharabana batukulaba mu ofisi yawo kwetoolora kuli bijja kutalibaniza iwo tukonyere buli omu afune sabulizi nikyo kimune kya mugurusi bagambe Justus ekyalebo kazina abalizewo nakyo ekyo tukwenda abantu gavumenti naye kiguzira kirekera abantu buli omu afune sabulizi ayina ekyapa n'obuka mu itaka kyakali kusembayo twina ka muburuka gwa Bubogo Kayembe na Kyamugoba omukazi ono akwetebwa Consolata Maria akateera ekyapa ebyalo bibiri byona ebiri mu amaka ga kuyingula 14 tumanye n'omuligo yakifunire deni ekyo kusembayo nyine ekyapa kino hano musajja tukamukwasa mu town council ateire yika 45 alimu amaka 20 g'abantu kyoko mutwamutoyize tuteire mu sente tutolereze tumukwasize akehakana yahandika n'okuhandika nayakana ekyapa ekyo kandi naragira kisazibwemu kopinzi zo zitwale kigende kisazibwemu ekyabo okubaho akayikiriza tumulegere hati ono nuwo bwa Hola, mister.